Nsellimlek, Sister Teresa, ekku nixtieq nagħmel dan il-ħsieb magħkom eżies, qegħdin f'dan iż-żmien qaddis, verament qaddis. 3 ijiem oħra sa niċċelebraw l-aħħar ċena li jagħmel Ġesù fejn waqqaf l-Ewkaristija u s-saċerdozju. Kif kien hemm konfuż Ġesù kien qed jara madwaru. Ara meta waqqafha tal-Ewkaristija jien meraviljani dan Ġesù flok jaħseb fih innifsu, jaħseb fija u fik. X'għamel dan Ġesù? Kien jaf li Pietru sa jiġru, kien jaf li Ġuda sa jbiegħu, kien jaf li l-oħrajn sa jitilqu. Kulħadd sa jgħidu jobżoqlu bix-xewk u ma nafx tbatija. Imma Ġesù beda jgħid imma dawn se jwarbuni, imma għandhom bżonni u ħalla lilu nnifsu f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Allura eżis, ejjew kif nagħmlu ħafna hekk nagħmlu affannu vera u nagħtu każ x'sa niklu biex ġisimna jibqa' b'saħħtu. Ejjew ma nfalluhiex l-Ewkaristija. Speċjalment inti li inti marida, forsi hawn min ma jaċċettax li jiġi s-saċerdot, jiġi dan Ġesù qaddis ġo fih, għandna bżonnu eżies. Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn biex ngħixu f'din il-ħajja bil-problemi kollha tagħha ix-xinhi ma jistax ikun jekk ma jkollokx il-dan Kristu li jġovik u jgħinek timxi din il-ħajja sakemm ġurnata isejħilna biex immorru ngħixu fil-paċi u tranquillità. Nistgħu nibdewha minn hawn ma' din it-tranquillità għax fejn hemm hu paċi u tranquillità hemm anki fost l-ar problemi. Ma rridx indewwimkom, jiena issa kif nispiċċa sa nagħmlilkom din l-aħħar ċena ta' Ġesù araw wiċċu d-dispjaċut, isimgħu fl-aħħar talab anke għalik u għalija għax qed nitlob għal dawk li ma jarawnix u jemmnu fija. Ħanjaqfaw, insellmilkom u ngħidilkom il-paċi magħkom u nixtieqilkom l-għajt it-tajjeb lilek u lill-familja kollha tiegħek. Truly I tell you, one of you is about to betray me. Master, the sick at heart. Who will betray you? Is it I? He who dips his bread in the dish when I dip mine. He shall be the one. What you are going to do it quickly. Blessed be thou, Lord our God, who has blessed us with thy laws and made bread to issue from the earth. From
From now on, this will no longer be the bread of the passage of our fathers from bondage to freedom. This Passover is for you today. The passage from the bondage of death to the freedom of life. This is the bread of life. Whoever eats of this bread shall have eternal life. This is my body. Do this in remembrance of me. From now on, this cup will not only be a memorial and sacrament of the covenant God made with our fathers on Mount Sinai, this is my blood, the blood of the new covenant which is to be poured out for many. I shall not drink again of the fruit of the vine until the day I drink it with you in my Father's kingdom. And now I give you a new commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man laid down his life for a friend. And if you love one another, all men shall know that you are my disciples. Father, the hour has come. Glorify thy Son, that thy Son may glorify thee. Keep in thy name those thou hast given. I do not pray for these only, but also for those who believe in me through their word.
I am the way, the truth, and the life.